pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Dan may 1 minutos, kalpasan 2 oras ng alas 6. Tamalum ti Lunes, pitsa 8 ti mabilang, ti bulan ti December taon 2025. Kasi ti segod papagayam mida. Magkadwa tayo ti TV side ti Pensan, 13, ti Ma'am Malpa Jean Rafael. Mumay man nagpalay lang, tinagampayag silawang at angatang sumanglat sa madaydaya wapag tenga nyo. Babaan iti dahito ya programa na paulwan sa miming ayog kendandani ti Ilocania. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara so ti silala namang Kevin kin magpasangbay kada sinurat yu abon nagtidandani o nakaypalaunan ti minsay kasi ti patigyo iti biyag. Tingkas tamutin na iti papagayam yu anayat at martarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo do kita akumenyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas. Kita tingurot muna asunata abay ruknoy kada kay amin apada-pada.
Danin 5 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Nung sakbay na papagayam, nung tagibasa ti bulikiran daniw, hasta mo tindag ito kuminyo ti live Facebook, kablawan tayo muna ito papagayam tayo, manayat at martarabay ti dahito ya programa, ita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runan ti Ciudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Kita to yun nagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, kaso installment. Anya pa ito urayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwar ti motorsiklo yu Siron Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. At dati uray a 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makailuwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy ang cellphone number 0927-6952-099. Winutup, kumuntak, Tidya Messenger, Lito, Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo ko na iti. Nadakamat na branch office ng Philip Marketing Corporation. Nung saan nyo, liplipatan ng ibaga, tinaga na Lito, Alcantara, Sales Manager, Inoy Bagayo ng Ugyo, ti Radyo ti Radpas ka nagiti madanunan nyo, ang kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, tinong Philip Marketing Corporation. Tapmin sige na maalay umutlan, di 1,000 pesos, noong kailuwar ti customer yaw. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, get requirements to valid ID, and may salang ako mikar. Don Philip Marketing Taguray kada kayo. Dagitemot nakabaydon ti motorsiklo da. Kaya lalim dagiti original ORCR ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Kastaw ti dagiti saan pa nakaala. Ti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan Uniprim sa Jai Opisina LTO District, Candon City. Ito ko lang ng original ORCR ng motorsiklo yung agraman valid ID. No kaya't yung tagpalamis numagas kayo ng Litanuwas Pure Boco Diyos masarakan di National Highway Sidawin Santa Cruz Ilocos Ora ukwaking pangatmatunan da Jonas Kenruan del Amin Nuwas Pure Boco Diyos National Highway Santa Cruz Ilocos Ora. Alawin papagayam mila asidigan ti Paskwa saga-saga naman yung nagtininang kadaninong. Kablawan tayo na pagayam, Yuniso na kanay, Narita Ragos ti Barangay, Kalautit Baknutan La Union. Hasta mo ting Mr. Renato, Mirna Pascua, Tortiga Baknutan La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, sila May Romero, Salvador Romero, Pidilina Romero ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Hasta mo ting Glory Kayaw, Imre Tumupyat, Annabel Tomayo ni Marilyn Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos Ora. Mablawan tayo pa na bagayang, Adila Rivera ti Green Valley, Baguio City, Miranda sa Flor de Salapasap, Kabugaw, Ilocos Ora. Hasta kin Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega, Julie Navarro kin George Ramirez, San Fernando City, La Union.
Hasta kablawan tayo pa na pagayam. Barangay Captain Ediso Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumayo, hasta kay ex-Captain Roberto Balden, kay Barangay Sibsibo San Emilio, Lucosa. Atlaw na itong nagkapo kay pagayam. Alejandro Colas Banwa, kay Kalomsing San Emilio, Ilocos. Kastao ito kablawan tayo na pagayam. Mila Valdez, Marin Pariñas, Rita Pascual Teresa Valdez, Kalagigan si Ken Candon City. Kastao ito na grupo, kay Kantuban Rondalia, Kastara pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carino Dimas, ni Willie Martin, Vergara Ginatang, ni Ritzy Bakdayan, Hernandez Galaso, Glenn Gayadan, ti Barangay Alomsing San Emilio, Ilocos. Kablawan pa na pagayang Augusto Legaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Calyaon, Tagudin, Ilocos. Hasta Tinili Boy Labindino, Emily Labindino, Melchor Labindino, Angel Labindino, Rogelio Legaspi, di Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocos. Hasta mo na pagayam, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio, Divina Jr., Rebain, Ken Edwin Sullivan, Tirong Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Paglawan tayo mo na pagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar, La Union. Hasta mutun na pagayam, Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricardo Calagis, Roselyn Calagis, Ronaldin Dumpay, Yalim Bineto, di Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocos. Hasta pa'y kalapagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Dimi Abaya, ti Barangay Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kita tingar ng timunada ni nantay basa nga nagkapo kini pagayam. Mary Christine Rivera Martin, ti Kamsi Benkenon Road, Baguio City. Ti Dani una na Paulwan, masanasa nas ngayat koken ka. Ganiwang ka karagiti balikas, anagtao dito kaunggab, samit tinatlarnaw ngayan, asaan tupulos nga grisak, sikat tinilaon ti panunot ko, sikat ti arkos dagiti bibig ko, pinungdungwag sikaw ayat ko, naisal sa lumina ka, ito'y abiyag ko. Sikalang ti daniwa kuyat ko, katilinabag ngay kurit ko, nakinaw ngayat ko napudno, anagbalikas manipo di ti puso.
Biyag ko daniwan ka awan patinggana. Aglaplapusanan nimna sa liwliwan. Ayat ko na isang sangayan ka. Ikit-ikit ka kaunggan tuyrek na. Win ipay ko nagtarnaw ngayat kukin ka. Adin to manasanas ay ayatin ka dandaniwan ka. Suray ka ti daniw na paulwan di manasanas ayat kukin ka. Nagkapo kin Mary Kristen Rivera, Martin Tikam 7, Canon Road, Baguio City. Tatoy mo't nga ruti may kadwa daniw, apara pamaskwa. Nagkapo kin Milo de Laurita Ginaldo, San Felipe, Ilagan, Isabela. Daniw na na paulwan, naragsak kin na ingasatan a Paskwa. Numadanon ti bulan ti Disyembre, tattao aggatang na dumaduma, a dekorasyon kostumbre. Apang displida, karitirwangan kintaw-tawa. Amang ipasimudag, ti umadanin na Paskwa. Naragsak ti Paskwa, iti pagilyan na Pilipinas. Tamakitam dagiti tattao, ti kastaw na iaragsakda. Panang selebrarda iti panakayanak ti misa napudno iti grasya pinarabor kangrunan iti ayan yawat tindumawat pamakuan pada parswa tapno madadan tayo, itinananay akapya. Asan lang kuma, ngay tatta a Paskwa. Kit-titin aldaw, apanagbiag tay, dito'y rabaw tinaga. Tapno wag talinaod itayat, iti tunggal maysa. Kinsiraragsak ti panunod, natalinay kinatal na. Agdanod tayo karisin na muli, naumbiya sunata ti Paskwa. Amang tudling-lingay, sinliliwa kada tayo apada-pada. Sudayta ti daniw na paulwan, naragsak na ingasatan na Paskwa. Nagkapo kini pagayam, Milo de Laurita Ginaldo, San Felipe, Ilagan, Isabela. Kitatoy mo't nga ruti may sa sunata, a pamaskwa may pakuyog, kidwa adanew.
Di Pascua, Pascua na virtud, dati lamig kita matagrap, lamig di Pascua, anagasan. Dunteng andam di Pascua, sumeten di dalam ekna, purun meten na kini asawa, nga upasok pagkat tumaikan na. Ludi mo met pagustuhan, ay kinakantun pagunon yan, trabaho natin na dalawan, nung sumampet palalot pateknan. Ay lalakay, di ka malagpas patuklong, ket di ka pa'y unay akong tulong. Di Pascua, Pascua na virtud, dati lamig kita matagrap, lamig di Pascua, anagasan. Dati lamig kita matagrap, lamig di Pascua, anagasan. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy itoy Michigan Medical Foundation nga suda ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet den ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda so lang nga datay kita ti agas no di kede agoperarda.
nagsama na kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dan 30 minutos, alpasan 2 oras ng alas 6. Ikablawan tayong na pagayam, Jan Oscar Orpilla, Janes Orpilla, Dante Orpilla, Santo Gabayan and Family, Danaya Gabayan, de Barangay Salvador, Candon City. Mastaw kablawan tayo na pagayam, Albert Cacho Almasan, ni Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor. Mastamutun Karapagayam, Apple Gabisla, Nandaya, Abilina Racumos, Magday, kina Arja Abilan, ni Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ni Lester, ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Kinipunong Barangay, Mirenyo Calip and family, amin na barangay officera, si Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Paglaw na itong nagapo kin barangay, Kagawad, Wawi, Limon, si Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Astaw tablawan ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, kinapapaya Villa Visosa, Abra. Ablaw na ito yung Manipot, Gumintong family, iti barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Oljeta Lawage, Tony Alcantara, iti barangay, Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Astaw iti barangay Kagawan, Mario Barret, Barangay Treasurer Angelina Banto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Velo,
Barangay Nagripkan, Santa Lucia, Ilocos. Kastaw Kablawan tayo pa ila pagaya. Jobilito Bustamante, Aurelico Bustamante, Prudencio Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, ni Manilin Ison, Ericler Ison, ni Leia Ison, ni Daniel Orbos, di Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Kastaw Kablawan tayo na pagayam. April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Robang, Elsie Robang, di Barangay Amgid, Candon City. Kastamot Krapagayam, Roli Gabaldon Laperte, Dinaminandaya, ti Barangay Maringkukurong, Suyo, Ilocosor. Ni Richard Chan, Orsalan, Suyo, Ilocosoran, Astag Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Tendores Ramirez, si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Milani Kabamban Marsan, ni Delvin Ganadin, di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Astaw tim Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Franklin Mirol, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Maher, ni Johnny Pecua, di Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, ni Larry Ababa, ti Pilpid Santa Cruz, Ilocosora, ni Marco Antonio Gracioito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Gallita Duga, ti Paok, Norte Santa Lucia, Ilocosora, Astag Bernardita Lebaton, ti Bognay, Candon City, ti Janismi, Dragonton La Chica, ti Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta que Cesar Balios in family, Vincio Inigo Senior in family, Ryan Balios in family, di Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Unamot na Alfonso Rayray. Special greetings to Robbie Kala from all. Thanks and God bless. Nagapuday takil pagayam, Alfonso Rayray. Kastaw tinikin dondonan, kablawak man, ikabaso group, akas kadala, kayong Lin Manong Elmo, Conrado, Markiakin, Aminen. Nagapuday takin ken dondonan. Namot ni DC Ordansa, naimba grabim sa rekoman mat ilakay ko Ruben Dingley, ingat ka palagi lakay. Ingret ko pa'y aming anak ko soda, Gerard Dingley, Ronabel Dingley, ni Risa mi Dingley, kini Rubilin Dingley, king kastamot amin. Kabaranggayak jay nagsabaran, Sor Balawan La Union, nagkapur sa akin DC Ordansa. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Henry Navarrete, Maria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenalyn Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landin Wabungan, kin Marisa Bungan, ti Barangay Kulayo, Bani Pangasinan.
Astamot kablawan tayo pa pagayam. Lisa Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Lapiawin, Clarita Domingo Tisecho, Malansay Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Astamot Willie Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocosora, Mr. and Mrs. Virilio Fidelina Domingo in family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rante in family, Mr. and Mrs. Eliomar P. Domingo in family, Pinalbo Santa Maria, Ilocosor. Astamot and Joby Lingawat Salud, Adelina Bugasto, Pidarapilap, Candon City. Kablawan tayo mga di Pilomino Kakusan, Isbirga Kakusan, di Barangay, Lanal Santiago, Ilocosor. Astautin Edwin Asorin Bisquera, di Banggud Abra, Itis Mina, di Abgaburaw, Borgos, Ilocosor. Astautin Joper Bilaso, Jeffrey Dangkaken, di Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Tating arugin ti basa ti Daniel ni Pagayam Marilyn Rubrica Anchita ti Malukyat Posurubio Pangasinan ti Daniel na Paulwan Gasat nabalkot ta panunot mo iti sutel kin padagdwadwa ti nakakadina a puso ti mangriribok kin ka borborcha tinapalabas tinamagtugmok daranta tinadagang panahon bukal ti karil mangtuda ket mamilaw nasamit nga isim di tarupam ki sa puso makilumlumbay ti oras nagkarayam itraksa kamanagin ko kuna iti pusuan at sugatan dagi ti tugot tinaglabas inot dan amawan sikakin siya iladawan tinapay akalman pinakatrangka baul naulit manin na maluktan lagi tinaipalay asi iti puso dago sa mapukawdan rikna nakarukat rihas tisi ngahingkain palakam itiag lama may salang asalutsod ti kayat kuwa masungbatan anya kadipay ti rumbeng inrebeng nangin nak mamuan kayat kadingag nanayon pinupusok kamasugatan gasat laingon ti makaibaga nganyan to tinak pagtungpalan Gay tati Daniel na Paulwan gasat nagkapo kin Marilyn Rubrica Anchita ti Malukyat Posurubio Pangasinan
Tatoy mo't nga rod ti Daniel. Apamaskwa. Nagapo kin Nicol Alisalin ti Pantay Kawayan, Ilocos. Si Daniel na Paulwan, Paskwa ti OFW. Manupay a Paskwa, tinak palabsin. Tatoy puso kit malmaldayon, rapot pamilya kinakil iliwan. Aldaw ti Paskwa, tinak sigsigaanon. Rapot tinariga ti madayuak, para kadakwada gan anusak. Tapno may tid ko masakbayan pamilya. Rigat kintok kay turak. Nay dumdumat Paskwa dito'y adayo. Awan kay papanan na, kaunggan ti puso. Nung gapura giti arapap ko, kit masapul nga ron, ti panagsakripisyo. Mariknak ti iliw ko anapalalo, kinarag ko, nariga ti biyak, kumagi na din na dayo. Suday ta ti kinabak na, ana pudpud no. Sarapon nga rod ti Paskwa, na isang sangayasin tayo, alisalin, Pantay Kawayan, Ilocos. Dahito ka dasa dyan, pagilyan ti bulog na Italy. Tinagan Islander, Susa, Kababa. Kita timot nga rin ti Maysad, Asunata, may pakuyog, dua adani. Agmurmuray ka, apu-apu malay. Takadakani, inka makinagay. Ragsa kenaldaw, manapwan sa buday. Tanay surat, ket nailetra. Naisalaysay, iti Santa nga Biblia. Iyan at ti Diyos, may pas ngay dito'y daga. Umay makipagbiag, kada kaya pinaraswa. Nadanunanin, aldawan nagasa. Naipas ngayon, ti verbo nga Mesyas. Ket tilubong, anyan nga nagragsa. Paskwa yu amin, gagayen ken kakasa. Santa nga Biblia, iyan at si Diyos, may pas ngay dito'y daga. Umay makipagbiag,
kadataya pinarswa nadanunanen aldaruan agasa naipas naen ti verbo amesyas ket tinubong anyan nga nagragsa Paskwayo amin gagayen ken kakaksa Ipay ko di nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mga ta tibaet iti paspasamak iti a tiempo sagrapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapitasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo Bukal Boy Hernelia di aman akunay. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na makuha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumo ti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglibas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the kids, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all
who will be coming to visit our aquarium. So, I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility. And most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for here with us this morning. And as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon and also Subic and then Visayas in Cebu and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our bureau officials, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence and good morning to everyone. Dapat 5 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 7. Isa tuyin na kita brandi na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa ito ray nyo gagayam. Umay kayon nag-apply, tulungan kayo makailwarte, motorsiklo yo tidon Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken, Abra. At datagur uray, 1,000 pesos, at dati makuyog na customer, ang makailwarte motor na. At dati sa studio tumawag, ito yung cellphone number, 0927-6952-099. No kumontak via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama sa branch office ng Philip Marketing Corporation kung saan yung lipipatan ng baga tinagan dito Alcantara Sales Manager Pinoy Bagayo nangagyo ti radyo ti ratpas. Karagiti madanunan yung kakapintas sinais mababalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlang 1,000 pesos no makailuwarte customer yaw. Kay helmet lifetime free service, 3 years elector registration, kay requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Nun Philip Marketing tagur oray kada kayo. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo na kaya lang yung nagiti original URCR ti motoryo sa opisina ti Ron Philip Marketing Corporation Kandong Branch, Kandong City. As tamot ka nagtisan pa yung nakahala iti
plaka ti motorsikluda, manipod taon 2017, agpababa 2014, ingkayalan umiklem sa jay opisina del LTO District, Candon City. Tugot yung lang ng original ORCR, ti motorsikluyo agraman, valid ID. No kaya't yung tagpalamis, magas kayo ni Tanuas, pure boko Diyos, masarakan ti National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocos. Kukwakin pangitmatunan da Jonas, and Ruan del Amin. Nuas pure boko Diyos, National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocos. Ito na ni Ken Dundunan. Ablawak ni Ken Guapo Sir. Unamot ni Mark Dakotan. Red Command ni Risa Bagabag. Toke Villaviso Sabra. Ingat ka lagi dyan, mahal from Mark Dakotan. Unamot ni Obilio Randy Pascual. Special greetings to Mr. Christian Cari Obilio, si Barangay Nagsingkawan, Galimuyod, Ilocos. Thanks, sir. Legend Alcantara. Good evening, Tatang. Kablawa manisyaon. Kalkalpas na lang nga nagbike. May kablawang kasyaon. Yan ang maganda magbike, wag mag-cellphone. Bantayan mo si mamang mo dahil may sakit. Huwag kang pag-alagal at patamad-tamad. Siyon, magandang gabi. Kablawan tayo mo na pagaya. Josie Valdez, Ligaya Balvin. Laurin Barruga, Daniel de Rosario, Miriam Corbeto ni Jun Balocana, Kinisansan Sumakyap de Barangay, Bidbiday Galimuyod, Ilocos. Astamo kin Matri sa Gaboy, Dan Albert Hangan, Sila Ilcamo ni Osang Remusado, Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Lawan tayo mo ni Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ate Passion ni Cisalin, ni Barangay Captain Mr. Mrs. Miguel Mamaklay si Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Kastamo Tirapagayam, Cesar Gakutan, Julita Gakutan, yung Gakutan Family, San Nicolas, Candon City. Lawan tayo mo na pagayam, Liagawa, Tisilgawa, Lawrencagawa, ti Barangay Katirman, Candon City. Astamo ti Florante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City. Asta pagayam, Mr. and Miss Abraham Avalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Irene Antolin and family, Mr. Guruyo Avalos and family, Mr. and Mrs. Edna Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. and family, the Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Linda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Astaw kay Norene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay, Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Ele Brenda Ariola, de Barakbak, Tagudin, Ilocos. Lawan tayo mo na ang Ilisabon seleksyon. Family sa Kabarwan, San Emilio, Ilocos. Ni
ni Marie Valdez, Patak, Burgos, Ilocosora. Hasta Dennis Madriaga, Tibangod, Abra, Augusto Mico Aliorinas, Tisuyo, Ilocosora. Angel Arcina, Tabor, Narbacan, Ilocosora. Great Command, dito ay ni Ken Dondonan. Great Command Team, Kabaso, Itan Load Sir, Laod ka na. Itan Loud Sir. Kapureta ke Ken Dumundon, din Ken Dondonan. Lawan tayo mga Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tuwing ka Mr. and Mrs. Yermayla Garnasi Gawan in family, di Katerman, Candon City. Kablawan tayo mo di Pagaya, Anki Malano, Bangar La Union, Lilia Dagnot Kasilagan, Banayuyo, Ilocosora, Misali Kodjamat, Santa Cruz, Ilocosora. Astaw Kinleni Ramirez, Madarang Salcido, Ilocosora. Mirila Marca, Tikim Marin Salcido, Ilocosora. Ini Marshall Bravo, Santiburcio, Salcido, Ilocosora. Maglawan tayo mo at Mercy Gabaora. Ay represanto ni Rexon Keynes, Manila Keynes, San Nicolas, Candon City. Paglawan tayo pa na Pagaya, Susan Galutan, Ipagani Campo, Candon City, Inina Jose Caterman, Candon City, Eric Saldua, Camara, Narbacani, Ilocosora. Daria Kisay, ang Bulugan, Narbacan, Ilocosora. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galliso in family. Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide in family. Mr. and Miss Raymond Doliente in family. Dominador Alcantara Jr. in family. El Inigo in family. Teofilo Balvin in family. Lito Balvin, Berilio Balvin and family. Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family. Abing Kodjamat and family. Di Barangay Langigan City, Andon City. Hasta Kablawan tayo pa na Pagaya. Victoria Abaya. Ikamangan, Santa Cruz, Ilocosora. Dayan Cortado, Kalawan, Candon City, Ria Palya, Ilubong, Santa Lucia, Ilocosora. Kastamo tila Mr. and Mrs. Violeta Alcantara in family, Tiansa San Esteban, Ilocosora, Tina Linmina, Gabgaburao, Burgos, Ilocosora. Sa tingaro kiti basa si Daniel ni Pagayam, Idlan Miranda Muran, Tekomo Narita o Nueva Vizcaya. Daniel na Paulwan na Yurit Agasan. Na Yurit Agasan, Debro Itibiyag, Naknot Ragsak, Kin Kinadaksanggasat, Abinbinoli, Di Panagdalyasat, Lobong Anapnuan, Di Kinadamsak, Paspasada sa tibiyag na nagpasarap.
To kinrigat, imukok kaunggap. Sakno ngay walin, tapno malipatak. Nakiltay ragsak, kin arapaak. Nugandatek abukarkaran, naidulin day di kalman nalidang. Panagarubo sulwag dak basbalan, pae kagamampayag, usok king kapanunutan. Tunggal kanito ang malagip ko, parimpadek tinapalabas iti biyag ko. Asman na niniwan iti sibay ko, kumuy-kuyog iti palagdalyasat ko. Isot gapuna jakon gamden, waknitan dalimdo kinsan. Ano sa kakupinin ngay pempen, idalimanag lansad kaunggan to'y nakam. Amin dagitoy, pagbili na kamay sa karit. Nalakama karigat kinladingin, maramili ko sa rikod ko, agturong kinasarirat. Tapno magunura, kalaygi anasami. Marimpadek tinapalabas, itibiyagan na idulin. Libunog itilagi, akas ititaklin. Amang itunda, itinatak ng nakababalin. Suday tati Dani, anapaulwan na yurit agasat, Ebro tibiyag. Nagapo kini, Edna Miranda Muran, Como Naritaw Nueva Vizcaya. Tatoy mo ti Dani wa pamaskwa. Nagapo kin binali hermano Severino Isabela. Ni Dani una na paulwan. Paskwa babaen tilinya. Bumanurberen dagiti bulan. Umapirison na lamis poloy ti angin. Maritnaw masiligon ti Paskwa. Ayat ragsak ken tempo ti kapya. Ti Paskwa naliday anaragsak. Nga po online lang, ti pang selebrarak. Umanayon na video call, iliw-liwak. Naragsak aklatan, ti pamilya ka makasar sa ritang.
Naragsa kapaskuam bakit nalingag ko. Hasta muting kalakay insungbat ko. Agrubuat kan ning kalaan dungo. Kain pawit ko agur urayon kada kayo. Iyalam ti pagananay kang kasapuran nyo. Nupay kastagan ano sa iti adayo kadakwada ti panubo tanuman pa'y narigat kinatuo kiragsak ti pamilya kanya kamangsuot. Iso ngayon ko ita ikalangan kay papanan aldaw iti Paskwa tagdak nga rod pagilyan di Saudi Arabia ito'y puso kin panunot ko Pasko sa Pinas. Sana makapiling ko ang pamilya. Sigay ka ti Daniel, Ana Pauluan, Paskwa, babaan Pilinya. Nagkapugin Janile Hermano, Quirino Isabela. Sigay ito'y kadasa de Pagilian, Saudi Arabia. Kita primot nga rod ti Maysa Sunata. Aparay ti Paskwa. Tindang panggulpian, Pascuali
agsasango iti noche buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sangalubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, kiday to'y atawen. Awanen, iti kasamitan, kapanang rambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit, ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si Bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma a baro atawen kada tayo. Amen. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili. Para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapog at for calamity victims na recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugamit ng Belgian si Balbalayda, di naduman sa akin masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute taktak ko para dagiti calamity victims. So, Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Tayo ita kakailiak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Isu Kristo. Gapu iti ayat na nasubot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Isu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa
kaduak ti pamilyak, manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Dan 23 minutos, alpasan tu oras ng alas 7. Kablawan tayo na pagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tikapang Pilar Abra, Kastam Tingkato Reyes, Kitukepa Luba Abra, kay Madeline Monses, Itamak Villavisosa Abra, kunamot ni Mark Dakutan, Great Kutim Kabaso, Kaslakak Conrado Kalina, Elmo Ascano, Kendundunan, Marcelino Dakutan Jr., from Mark Dakutan, Upditan Pilar Abra, Great Kuti Dakutan Family Jai, Kirino Isabela Sir, Nagkapureta Kiliken Dundunan. Kablawan tayo mo ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Burita, ti Barangay, Boter Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo itong kanapagayam, Sira Tubia, Charlotte Aglusulo, Oliver Kodjama, Tin Family, ti Barangay Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo la Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Filimar Combas, Presel Bilino Combas, Andida Combas, di Barangay Gayaman, Luba, Abra. Basta mo itong kanapagayam, Evi Nicanor, Eduardo Nicanor, Ipatar Agno, Pangasinan. Basta Kilailani Rivera, Barangay Barlo Milsay, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Fatima Valdez, Livin Valdez, Miri Valdez, Joel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol, La Union. Hasta kay Albert Rapada, Opre Requepo, Mr. Miss Bolyon Organaban, Infante Barangay, at Patasikin, Candon City. Kablawan tayo mga di Warlita Pascua Cortez, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, di John Rogodo, di Bugboga, Santa Cruz, Ilocosora, di Marisa Rubia, di Kalitong, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa na Arnel Garcia, Yogi Garcia, Ira Garcia, di Barangay Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta Tim Wilson, Calindas, mga Pilipinas, Diga, Gallardo, Crisanta, Villacarta, Pili Gambon, Mr. and Mrs., Landing Pili Galot and Family, di Barangay Bagani, Gabora, Andon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Iri Alcantara and family, Marley Pitarque and family, Ila Alcantara and family, Rosa Alcantara and family, Ismail Gaboy and family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Hasta mo itong napagayam, dito Turalba and family, Dito Turalba and family, di Barangay Kalumbaya, Kalimutan.
Galimuyod, Ilocos Sur. Paglawan tayo mo ni Libina Rosindo, si Barangay Kalimugtong, Galimuyod, Ilocos Sur. Basta mo tirapagayan, Perlita Mika Ionelia, Perlita Manzano, Kalaiwaki, Salcido, Ilocos Sur. Basta mo Ana Kasim, Tibotobot, Balawan, La Union, Isali Baging, Titalimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Sandra Antonio Cruz, Edina Buran, Balawan, La Union. Kablawan tayo mga ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, Carmila Bilandres de Piligan Abra, Nanalia Asuncion de Bangad Abra, Marina Divina, de Babalasiwan, Santa Maria Ilocos Sur, Kenya Miriam Braceros, Ipakang Santa Maria Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Glory Bayang Ibia, Santa Maria Ilocos Sur, ni Mansell Civiliano Takadina, Tinambuangan Kabugaw Ilocos Sur. Hasta mo tin Garapagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabora, Selen Rivera Ortiga, Baknutan La Union. Kablawan tayo pa Pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocos Sur. Lindy Lorita ti Magsingal Ilocos Sur. Hasta kin Edgar Marquez ti Bocay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, Kawayan Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Lorde Pusilero, Marilita Gamata ti Barangay, Lintik Banayuyo Ilocos Sur. Hasta kin Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi Galimuyod Ilocos Sur. Hasta kin Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Tininaratan Salcido Ilocos Sur. Hasta kin LB Olaño, Joy Olaño ti San Pedro, Candon City. Dati nga rin hindi basa, Dani yung nagapo kinapagayam, Generos Carbolino Gakusan, di Barangay Rizaluna, Alicia, Isabela. Dahil katanda sa Jeff Pagilian, ti Dubai. Dani yung nana Pauluan, Lagit Tinaglabas. Dakman malapdan, panagarubos dagiti lulwa, tunggal malagip ko, ayat na naglabas, ayat na nangipay, sa dito'y kaunggap. Taday dinayat ko, napudno siyak tayo na insukat. Nasakit man nalagipon tinaglabas, talinipat mo dagiti karim kanyak. Tuy pusok sinugatan, ingkalang mo tuyayat. Nagbiro ka tragsak, ti sa bali nga harpan. Anya naragsak ko, tunggalin lagi po. Dahil ka rin masyak tulaw, tingka ay ayatan. Buray bagyo man, kadatay ti dumteng. Dinto agko pa sa yan na yata,
gana tungpal tanam. Nyari ko iti sa miwang, lagi dia doa karim. Nakidain daydayon, nga ulit-uliton. Malapuro sa kitiragsa, ninagdengdenggan. Subyak dagiti akan ito, uray tilagip mulangan. Inadipon akon niliday, itinaunday a panahon. Kay nuliram dahi ti puso kinaken. Labas man oras, aldaw kinpanawon. Gagiling karim kanyak, nagtulak ta sapsapulan. Ayan nan dagiti karim, magsisimparan. Ilayat mo kanyak, yung kamutun linipan. Gintuwa panagayat kukin ka, gintu maumag. Ay patpatid kaunay, sikat ikikis, tirik na. Suday ta ti Dani wana paulwan, lagip itinapalabas. Nagkapong Generos Carbulyedo, kapusan ti Barangay, Lisa Luna, Alisa Isabela. Nagday to'y katanda sa Jepagilian ti Dubai. Katimot na rutidani uli pagayam, Jonalyn Badwan Labrador, Henry Cagayan. Dahil ito kadamot sa Jai, Pagilian Tungkong. Daniw na Paulwan, para kigasang-gasan. Yumteng pagkirpa taglawlaw. Dagiti danarudor na kay ruwaman. Napulnitan di makatitiling na kinaulimot. Mangipa si mudak, may patapat tasit. Langit anapnuan ti sinaw. Dinapakadaan kinumutan ti ladingit. Mariknanak ka na buteng. Mamagpakintayag ti sangkal parswan. Balang ubang aso, nabak nang nakurapay naruros. Ipasimudag na atibiyag, tinulog kin na pagdarik matlang. Win pudno, agyak awan mamay na. Ano'y lasig timay sa aroon. No kay timpot pragtutudo na lasbang. Lumalaylay marsak no may tikikag.
Basta ti prakida nga lang tunggal aldaw anay ito yang umapay lagi tilidang kinragsak. Amang rukod ikutan na kinatibkar. Timpot na dakat tayak ni ragsak. Hindi nga mamanayon pinapakumbaba. Nabalitukan na agalan. Tapno kabayatan panagdalyasan. Awan rom sa apulkot kaunggan. Binig nga isim natal na puso. Ayat nama siyot na bakod asar rukod. Kabayatan panakigasang-gasa, ito'y lawang pagluluan. Gay tati Dani, anapalwan panakigasang-gasa, nagkapukin Junalin Badwa Labradora, kay Henry Cagayan. Tatpimot nga rutimay sa sunata, ang may pakuyog tidwa adane. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka malatay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpala. Ananwem tapintas mo, nga ing-ingungutem unay. Ingat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasad sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka malatay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudikan mapurus, patay pagtungpala. Anan wenta pintas mo, nga ing-ingungutem unay. Umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Anan wenta pintas mo, nga ing-ingungutem unay. Dinat umanay nga sa likuam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-wad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo.
Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti poon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panang rambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salon at tayo. Taday to ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salon at tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Dapat sa nga 45 minutos, kasagwanan ti oras nga alas 8. Kablawan tayo rin na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Tinan Santa Maria Ilocosor, Staff na Arnold Doeling and family, Ilasay Narbacan Ilocosor, Espiritu Salvador and family, Tikaparwan Santa Maria Ilocosor, ni Florencio Soleba, ni Pamil Tapato, San Esteban, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Glenn Veras and family, Bang Bangar Burgos, Ilocosor, ni Alci Ancita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosor, Anthony Doeling and family, Tabor, Narbacan, Ilocosor, Sonny Calderon, Montero and family, Ginarayan, Narbacan, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Langqua San Emilio, Ilocosor, Tilikerbe Villaros, Timatibwe San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Edwin Norcoresma Alcantara in family, Pinalasin, Santiago, Ilocosor. Kastamot Krapagayam, Batpetlas Igan Dawasin, Jaime Francia, Romel Francia, the person in Aurelia, Domi in Aurelia, Luis Gannat, Mr. Miss Clifford Eileen Gannat, Concepción Gregorio del Pilar, Ilocosor. Estamos en enorme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan, Kene Merlinoma, family Tisamang Norte, Ulinaw, Pangasinan.
Maglawan tayo mo ni Duna Abungan, Isimi Orbos, na may kamay may Roger Largo, at itong bagay may silabungan, Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Mastapay Karapagayang, Melba Rosario, Melda Valde sa Barangay, Magpata Sikin, Candon City, Camil Kasatan di Paypayat, Candon City. Maglawan tayo mo ni Bill Magani, Gabuatin Family, Pariok Paris, Candon City, ni Nagalonin Family, ni Pariok Sikin, Candon City, ni Daniel Galcon, Kalawan, Candon City. Tangkin Edna Tolentino, Isilag Santa Maria, Ilocosora, Linda Inorelia, Arnab Salcido, Ilocosora, Princess Ulboro, Ticapurao, Santiago, Ilocosora, Tangkin Belma Suleban, John Suleban, Mabilig, Sigay, Ilocosora, Mr. and Mrs. Pablo Sale, Bautista and Family, Miki Bautista and Family, Barrientos, Lona, La Union, Tere Colisero, Quirino, Tagudin, Ilocosora, Inimina, Isladi, Kararampang, Balawan, La Union. Itating arunin ti Maudia Sulata, Amay Ruknoy, Karakay Amin, Apada-pada. Kaman sa bumi sampaga, tao may kami ang rayo ta sadya. Tasikat sabong ni namnama, murmuray tuy puso unggal ag sapa. Tasikat sabong ni dardarete, anang kayaw puso anak pili kunay. Adumet di kunat, umay mang law-law-law ng pasig ngawbaw, hindain paay. Uray pilitek, pusok nga gaya, yuti sa bali, ngam sikat maikari. Nagdagi kuwa, pusok ken kararwa, agabing nulit ko, ingat kong palya. Kaman sa bumi sampaga, tao may kami agrayo ta sadya. Asikat sabong ni namnama, murmuray tuy puso unggal ag sama. Asikat sabong ni dardarekte, anang kayaw puso anapili unay. Adumet di kunak, umay mang law-law-law ng pasig ngawbaw, diindaing paay. Uray pilitek, pusok nga gayat, iti sa bali, ngam sikat maikari. Nga agdagi kwa, pusok ken kararwa, akabinuli ko, hanggat palya. Uray pilitek, pusok nga gayan, iti sa bali, ngam sikat maikari. Nga agdagi kwa, pusok ken kararwa, akabinulit ko, hinggat kong palya. Akabinulit ko, hinggat kong palya. Dapay 8 minutos.
Sangwanan ti oras nga alas 8 intay panagpakada. Kablawan tayo ni Artemio Kabangkala, Constantino Dolormente, Irenio Kabangkala, Cheto Barcheta, Hilario Kabangkala ti Barangay, Manukal Lidlida, Ilocosar. Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joanna Romero, Jau Romero, the 6th General Marcandays, Rubio Galimuyod, Ilocosar. Kablawan tayo mo ni Angel Rakuya, Tilantag Santa Cruz, Ilocosar. Niabi Sobrero, Titalab, Banta, Ilocosar. Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kasama tingin Anita Labayo, Ginwandas, Bonsing Arsiaga, Pigpiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo ni Alex Manao, Gin Family, Isapang, Galimuyod, Ilocosora, Pastorano in Family, Robio Galimuyod, Ilocosora, Pika Dagsi in Family, Barangay Kalumbuyan, Galimuyod, Ilocosar. Kastamot kay Rolando Gamuso, in family Bagar, Candon City, Roger Rodriguez and family, Santiago, San Isidro, Candon City. Alawin papagayam nila. Agsipod talaybos manin, oras na tila ito yung programa sa aming ayo kinandani tilukanya. Itinton manin malum na bigat. Padaanan nyo ito manin itam madaydaya wa pagtaingan nyo. Alang arod papagayam nila, ibati min tinaimbag nga oras, kendra biyo amin na pada-pada. Tinagan ti TV side tepensan, tartin Jen Alpa Rafael. Kento'y pagayam yun, Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you, bye-bye.